pozdrav ekipa, evo nas na Zagrebačkom Velesajmu, nekih sat vremena od početka shakedowna, takozvanog službenog treninga za rally. Idemo pametno s glavom, ne treba divljati na shakedownu, probat ćemo još neke postavke vozila, onda kasnije imamo ceremonijalni start i onda se sljedećih 3 dana utrkujemo. Idemo pametno sa glavom, nećemo divljati, gledamo sami sebe i na kraju 3. dana ćemo vidjeti, ako Bog da, kakav je rezultat. Always getting a Jan Pokos i Vili Ošlaj, njihov automobil je Peugeot 208 Rally 4. Evo nam Jana među mlađim vozačima koji će nastupiti na ovom natjecanju. Peugeot 208 Rally 4 kojim je upravljao Jan Pokos. Njegov suvozač bio je Viljem Ošlaj iz Slovenije. A bit crew from Croatia and Slovenia, Jan Pokos and Viljem Ošlaj.
Start number 66. Na prvom brzincu krećemo dobro, malo na sigurno i puca nam pumpa, tj. ne pumpa, crijevo od serva. Ostajemo bez serva na pola brzinca, tako vozimo do kraja jer nemamo taj rezervan dio, ne možemo ga zamijeniti. Dolazimo u servis, stavljamo drugo crijevo, ali smo ga skinuli sa cestovnog auta jer nismo imali rezervni dio i nismo ga mogli naći. Nažalost, to crijevo nije dobro radilo, opet smo bili bez serva drugi krug. Treći krug smo našli pravo crijevo koje paše s pravim restriktorima i nažalost tu je pumpa od serva za ribala kak je radila. I sa tom četvrtom je auto napokon počeo raditi i već smo sljedeći krug dobili, taj dan smo već dobili dve pobjede na dva brzinca u klasi. I eto, treći dan vozili smo sigurno, pokušali smo nadoknaditi, ali nije baš išlo. Nadoknadili smo dovoljno da budemo drugi od Hrvata. Mislim da smo u dan i pol nadoknadili 4 minute zaostatka, tako da dosta, ili 3 minute, tako da dosta dobar zaključak vikenda. Vidjeli smo da imamo brzinu, vidjeli smo što možemo, tu smo, živi smo. Eto, hvala svima koji su mi to omogućili. Da, idemo na sljedeću utku.